baheze umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Madorari ngwino utere haleluya. Mana we. Abandi mwicare. Tibatwongeza. Haleluya haleluya. Mwanya wagiye nta kindi gisirimba. Mwicare muvuga butumwa ni twebwe twamuzanye. Mwicare. Datera haleluya mu baking Faustin ushiramo igisirimba. Haleluya! 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 Asifiwe! Haleluya. Izindi zibiri niturangiza amatwubaha kano kanya bari baduhaye. Twicaye. Haleluya haleluya. Haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya. Haleluya! Haleluya! Amen. Kuko Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, ahubwo ngo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Duhagaze aha dufite imbaraga y'Imana, tugiye kurekura imbaraga y'Imana muri aba bantu kugira ngo iyo mbaraga y'Imana ikore ubushake bwayo, kandi twe ntidushimwe wenyine icubahiro kibicaho. Turagushimye n'izina rya Yesu Kristo umwami w'ubugingo bwacu. Amen. Bwana asifiwe. Turashimye kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye ishimwe. Turashimira abangana gutya baje guterana. Byukuri hari ibyo mwakoraga mu mago, haba no kuruhuka biremewe kandi ni ngombwa kubikora, ariko mwabonye ko ari byiza ngo duteranira hamwe se. Ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana ngo Imana duhane imigisha. Turi kumwe n'abantu batandukanye abiri shengero bemeye ko duhagarara hano. Turabashimiye bayobozi ndetse na bagenzi bacu twavuganye. Imana ibahe umugisha. Amen. Turi kumwe n'abayobozi bacu aho dusengera, bishop ndetse n'abapasteri n'abandi Kristo tubana hariya hirya. Duciye bugufi kandi twishimiye guhagarara aha kubwiza impamvu muzagiye aho. Imana ibahe umugisha kubitwemerera, ndabizi kuko byari ibyanyu. Amen. Tugiye kuganira umwanya muto tuze gusigira umushitsi umwanya. Hari ibimenyetso bine biranga ubuvyutse. Ibimenyetso bine biranga ubuvyutse. Umuntu uhagaze kwidirisha turi gutamba akabona bino vyuya, shobora kuba atahanye ikinyoma ko twese tuvyutse. Uhagaze hariya kwidirisha akareba ukuntu twabaye, arashobora kugenda avuze ngo mbonye abasore, mbonye ishengero, je vois une église de réveil. Ashobora gutekereza ko ariko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Habe n'abadukurikirana tutari kumwe muri iki kibanza bashobora kuvuga ko rwose turi mu kigero cyiza cy'ubuvyutse. Amen. Kimenyetso cya mbere ko umuntu avyutse ngo no gukunda Imana no gukunda abantu. Gukunda Imana no gukunda abantu nico kimenyetso cya mbere kiranga ko umuntu avyutse. Ko munumva tugeze mu ikanisa tituraza gusenga, umuntu aracyari muhira mu Kamenge kumusaga, ariko mu mutima wiwe hakaba hari urukundo, l'amour de Dieu, akaba akunda Imana. Mu byakunda hakaba icyambere n'Imana. Uwo muntu ari muri première année, uwo muntu afite ikintu cyambere
umuntu yomurebaho akagira ngo arabyutse nyako, ariko ntibiruzura. Bwana asifiwe sana. Kimenyetso cya kabiri ni kimenyetso cyo kwizera. Kwizera, gukora ibitangaza. Kintu cya gatatu ni ukwitanga no gutanga ibyacu. Twabaye twebwe mu misozi mu cyaro, ukabona abagabo baraje bakabwira so saa yine yiri waragiye cyangwa yiri wahinga, bakamubwira ngo hari umwana ugwahira hakujya, tugiye kumanuka no guguzi guzuye, tugwitemo tugwambuke. Kwitanga no gutanga ibyacu, cyo ni ikimenyetso cya gatatu kiranga ko abantu bari mu buzutsi. Ikimenyetso cya kane ni ugusenga. Nubwo woba uzuzina gute, nubwo woba uzucuranga gute, nubwo woba uzubwiriza gute, igihe udasenga ntareveye. Bwana asifiwe. Matayo 6 duhere ku murongo wa mbere, mudufashe gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 6 sura ya 6 murongo wa mbere. Ubangutse na dusomere tureke gutwara umwanya w'abandi. 6 murongo wa mbere, soma. Ego. Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kubw'impamvu yo kugira ngo abantu babarebe, kuko mubikoze nta ngororano muzagororerwa na Data wo mu ijuru. Komeza. Ahubwo nugira ubuntu tukavuze ihembe imbere y'abantu, kuko indyarya zikora mu masinagogi no mu mihanda mu nzira, ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri njyewe Yesu Kristo yuko abo bamaze guhabwa ibihembo byabo bagororewe. Komeza. Ariko weho nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso tikumenye uko ukuboko kw'iburyo kwakoze, ahubwo wiherere ugira icyo utanga wiherereye, iso utabahagaragara kandi akareba ibitagaragara, akareba ibyiherereye. Komeza hepfo. Nuja gusenga, nimusenga timukamere kiryaja, kuko baza basaba mikrofone bagatega amaboko, kandi baza baja ahantu abantu baca bakavuga ngo kugira ngo abantu babarebe. Aha. Izindi Bibiliya zavuze ngo uza winjira mu cyumba, pana muri sala, uza winjirira mu cyumba ngo ugikinge, usenge so muri kumwe mwihereranye, iso uzureba ibyiherereye azakugororera. Imana iguhe umugisha. Tugiye gusoza. Bwana asifiwe sana. Dufite ijambo rivuga ngo gukorera Imana mu ibanga, gukora ibikorwa byiza by'Imana mu ibanga, gukora ibikorwa byiza by'Imana ariko ntugira abadimu kuza ubikora. Gufroda ibikorwa by'Imana. Wazubona abantu babaye nka benshi ukababwira ko hari ahandi ugiye, ukaja mu cyuma ngo ugakingura, ugakinga, ugakora ibikorwa. Bwana asifiwe sana. Kubera ko nta mwanya, reka tuvuge ibikorwa bibiri gusa: igihe wagize ubuntu n'igihe ugiye gusenga. Bwana asifiwe sana. 40 jours batangaje hano ni nziza, no kuyikorera no kuyubaha, n'amategeko yo gusenga turayazi, no kubahiriza amasaha, ibyo ni byiza. Ariko ese hirya ya 40 jours wazasigara iminsi ingahe? Baza batubwira ngo dufite 40 jours, hasi abasigaye ingahe? Iyo yose yasigaye niyo gusenga wiherereye. Amen. Nidufata umwaka ufite 366 mwe 40, indi 326 niyo gusenga wiherereye. Bwana asifiwe. Ko murumva ukuntu 40 ari purusa nkeya, ariko hari abo tuzaduhamagara ba hano nabi wacu tukababwira ngo hari amateraniro, bakatubwira ngo bararushe, ngo bari muri 40 jours wabo. Timuza gusenga kuko mwari muri 40 jours. Gera hano dusengera umuntu
ngo ndatashe nje gufungura ngo twiriwe mu mafungo. Amafungo batangaje ya 3 jours nayo gusenga abantu babizi. Indi minsi yose isigaye ukuyemo ijya 3 jours na amafungo abantu batabizi. Bwana sifiwe sana. Daniel ngo yari ministre ariko ngo akiba umwanya agasenga gatatu buri munsi ngo iminsi yose. Kandi ministre wa economy yaragomba kuja kuri tele, yaragomba gukora inama, yabonanaga n'umwana, yari occupé n'ukuri kukurusha, yari afite ibyangombwa agomba gusinya, yari afite amafinance magomba kwemerera. Hari abantu bamurebaga ariko nubwo yari trop surcharge, nubwo yari trop yashakaga umwanya gatatu kandi bitazwe. Bwana sifiwe sana. Ubuntu giye dukora ubuntu ndabizi. Ubu nyine Reverend uhaguruka hano akavuga ngo dutanga ifaranga, twotanga miliyoni 5, ariko twovuga ngo dushire mu giseke twoshira ibihumbi 50, kuko buri kanisa rifite umuntu uzi gutangisha. Alo, buri kanisa rifite umuntu uzi gutangisha. Buri kanisa ntirifite umuntu uzi gutanga, buri kanisa rifite umuntu uzi gutangisha. Niba shake batubeshe, ariko abali vingi batahe bavuze ko kona yatanze 20 million, niya shake azotaha ibiri. Uwo muteknisi wo kuvuga amazina, wo kumenya abantu ico bakora, wo kumenya amasano y'abantu arahari buri shengero uramufite. Bwana sifiwe sana. Abayobozi iyo tuba tubyina gutya n'igihe tuba twigisha n'igihe tuba dutanga haleluya, ibo baratuzi kuri iyo point, kuko gukorera Imana babirebera mu cacu, kuko tugitanga badakomya amashi, tugitanga nta microphone, tugitanga batagitangaje, aho baza bareba ko tuzina n'icuya n'amakomantere no kwiyongeza, yashika ku cacumi di janvier au décembre agasanga ni zorofa. Bwana sifiwe. Yesu aravuga ngo hari ibintu byiza muzamukora ariko mukabikoresha impamvu mbi, muzamubikorera ahantu habi, muzamubikorera imbere y'abantu kugira ngo babashime. Ndababwira ukuri kuko mumaze guhabwa ingororano. Atanga ukundi ibintu zokogwa. Aravuga ngo umuntu agiye gusenga, ninde muntu udafite chambre nguza winjira muri ya chambre ukingi usenge. Umuntu ngo naje gutanga, hari abantu iki kintu cibanga, kandi ibanga turarikeneye no mu buzima busanzwe. Si wewe watubwiye ko mwakoroganye n'umugore umutananirwa no gufata amabanga yiwe? Si wewe watubwiye ko mwakoroganye n'umugore wamara kuzumva hanze ugatangira kurakara ngo twarabivuze? Si wewe cyangwa umugore, si muri mwembi simwe mwabivuze? Timwakoroganye ninjoro saa 8 nari mpari, muzamutekereza ko ari nde wabivuze mwembi? Si muri mwembi? Umwana umwe ngo se yakubitaga nyina, wakamukubita sekuru ngo aje wabo aramubwira ati umaze gukura ntuzoza ugomba kubona bakubita nyoko, ngo amujani wiwe, ngo ageri wiwe arahatura iminsi, ngo buce ngo abwira babo banyeshuri ati jewe sinzoja mwikonje kubera impamvu imwe, muzehe azaguma gukubita mukecuru, sinzoja mwikonje. Ngo iminsi irahaca abantu baguma gutyo, ngo buce umunsi umwe basohotse nabo banyeshuri barakorogana, ngo bakorogane ngo ageze nkariya ngo baramubwira ati nico gituma isoza kubita nyoko, isoza kubita nyoko ntuzuja no kwikonje. Ngo ataharira cyane ngo abwira sekuru ngo aramubwira ngo bantutse, bagututse gute? Bambwiye ngo papa za kubita mama. Ngo sekuru aramubwira ati kwiwanya ari kure, abo mwigana bataragerayo, uratekereza ko ari ndo bivuze? Ngo aravuga ati nje wababwiye ariko tutatugwana bintu bimeze neza. Aho none wababwiye ko isoza kubita nyoko, none babikwibukije ubabajwe niki kudafata ibanga? Habe n'ibibazo dufite byinshi hano nukumena ibanga. Yesu rero aravuze ngo no gusenga ni kwiza, ariko ngugiye byamenyekanye bifite ibibazo, bifite intambara. No gufunga ni byiza, ariko ntukaza wama wandikira umuntu saa 8 z'ijoro ngo arawunzi ndutse ngo ndimuntekere ngo ndimugire gute ngo ndi mu mafungo, wamusakuza usakuze ubishire kuri stati. Eka nubwo ari byiza, ariko impamvu yawe no kugira ngo uhabwe icubahiro ushimwe n'abantu, kandi nimba ari ico wamaze kugororerwa papa. Bwana sifiwe. Nariko ndisoma ndavuga ngo ese ko Yesu avuze ngo abantu ntibakore ibyiza imbere y'abantu, bakora ibibi. Twe kandi ariko tuzi gukora neza imbere y'abantu. Ko murabona inde muntu urangamye muntu? Ko murabona ko inde muntu? Ko murabona ko inde mwivyi muri twebwe?
ninde muhungu wananiranye hano muri twe? Yesu yari yabonye ukuntu tuzi kwitwararika imbere y'abantu, ariko iyo tubavuye mu maso, ndabizi abantu bamuno bamwe sabayumbe n'abayumbe bakona, ariko tugiye muri Sudani mutangira inzoga, mubikora kugira ngo pastor babone uko mwavuganye cyangwa inshingano yabahaye, kugira ngo umwereke kutanebwe wobyina cyangwa ugatanga commentaire n'igihe atari ngombwa, kubera ko wewe ni imbere y'abantu, nyuma y'abantu nturi umuyumbe. Izi mbaraga dushora kino cuya ko muratekeza ko ninde muri aba bahungu saa 8 zo ufite kino cuya hasenga? Ninde muri twe saa 8? Imana gusa nuko tutari mu muhana, ariko nko mu muhana wakazumenya abagabo basenga saa 8 sose, ukumva muno kararirimba, muno karasenga, wakazubamenya. Ariko nubwo tudaturanye ngo tugutegere, Imana irabizi, ireba ibyiherereye. Yesu yahakanye yavuze ngo yahe tubwire gutyo ngo nuja gusenga, kandi no gusenga mu materaniro ntiyabyanze, ariko yarebye ubuzima bwo hirya. Abigishwa ngo bajanye na Yesu mu mukutano, ngo barabyina ibintu birakogwa, ngo babwira Yesu ati kusa kutafatishije nono bimeze bite? Tubona uko abantu batse basaze, kandi Yesu ntazanebwa. Yesu azanebwa? Warabisomye? Yesu yarekaga gufatisha ari we gishito, ngo arababwira ngo nzi neza ibiri mu mitima y'abari abantu, kuriya basaze nzi neza. Tuzi uko twasaze, uko twaberewe, twambaye amakanju n'amapantaro, uko twapashije. Yesu azi neza ibiturimo. Yesu azi neza ibiturimo. Ntimuzamubona ko umuntu abyina, hazaba n'umuntu ubyina nk'ari abantu bagagarika n'igisirimba bakamubwira ati tambuka mama, tambuka, abonekega tambuka. Hari inyuma ntimubona ko ari hanini? Ntimwabonye ko abahungu banze kubabyinira? Mwari ko mubabona se? Oyaye muzohindura agatuti ninga muri ko ari ubyinira hano. Tirimo kubona ko ikorari utokimenya abindaraza imbere wo bamenya. Oyaye ubu nyine umuhungu ari mukwa mava mu ikorari akamuhagarara hano, sikonditeri sinde afite isi iminsi gusa, akaza yamagira gutya gusa, ambutiyaje akavuyo, kandi tuzi ko indaraza yabo niri inyuma. Turabizi ko abahungu ubu nyine tawo kwiterera ubu nyine gutya, nugukubita sebe na kamahota abakobwa kamaje hano kugira ngo bagaragare ni imbere y'amaso y'abantu, nibo tuwa dukoreramo. Ariko Bibiliya yavuze ngo nubwo twobikora, ariko ngo impamvu ituma tubikora ni yihe? Asurinye impamvu ituma tubikora. Simvuze ko twese ubwo tuzinira imbere ngo nuko yiyerekana, ariko impamvu y'indani mu mutima ni yihe? Imana ibaganze. Amen.